Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Mr. Wong, talaga ka di adi nakipangag? Alya kayat mo sawad. Agraira man ang droga dito San Bartolome. Nabilin ko dagiti tao. Iso nga amok at dagiti taom tagiwarwara si ti droga. Apay ngagkatawa ka? Leon, kinunak kan ka. May saak businessman. Negosok loga. Iso saan lumpeng laptanak. Mr. Wong? Iso palaakan ka, Leon. Get out of my way. Di mo tataalan ni Kosok. Anya? Am mo na, Don Leon. Ulay tilitulyom daytoy diso. Kapag lakalamidan kayat ko. Pangpangtaan na kadi, Mr. Wong. What? Anya? Lalakalaang tataalak liputasyon pamilya lokante. Dito'y lokal. No akalami kajak makustuan. Mr. Wong? Don't try me, Don Leon. Ulitan. Amo manya kapalak alamidan. Kita dagiti natulungan mo ni ka. Nakaragragsak na. Ay, salamat. Makapalagaan itirik na tikasta makikita kita, yaya ising. Monica, Nakaradragsakak. Tunggal makita ka naragsak mat dagiti agkasapulan, amatultulunga. agpada kayo kin ni Ma'am Chona ama nagtulong. Agpadagiti magtutulong lang ta kada tayo. Apay akas lanas daaw ka iti imbaga. Ah, ako Ay, sige, ngaro ka. Awan yaya ising. Yawin ko tayo. Talagang bilibakan ka, boss. Ultimo ni Don Leon. Kinabailam apinangtaan iti sangon-sango. Impakak matenkan ka, Maximo. Lo kayat yun subukan ka paalak. Nakasakanaan. Boss, Agpadali kau pakismitay chay leon. Lo kapalan na pumatay. Kapalak mo. pudno na ita, boss. Isuasaan na siya pot-pot na. Ituloy yung pantayan malalamit paste. Boss, Saan ko pa nasupot lokek na pasama. Isunaskan mang lukatan dahil jay paste kabiitan panawan. Tapno dakdakkel kwalta maliksap ko. Naimbaglahan yan, tadda pulis ko na kaibagang at kayo dito'y kininana ising. Hepe, Numaminsan nga day sayang kat mo atulong ka dagiti agkasapulan. Kasayatan no pakamuan na, Monica. Tapno makaipaayak iti police escort. ngam saan mat na nakasapulan, Hepe? Saan kami mat amakirangat ka? Mangipaay kami laang ititulong. Monica, napaggad ita dito'y San Bartolome. Nang runagan ka, taanak na ka ni Don Leon. Anya ti kayat mo asawan, Hepe? Lipatan mo tinaybaga. Basta iti sumaruno. Kasayaatan no adda police escort yun. Tapno makasigurado tayo. Napnapanan nga tada Monica kan ising aya. Apay adyak ita nasangputan dito'y mansyon. Agdamag ako makadagiti adda dito'y mansyon nga armado. Nga malagip ko tinaibaga kanyak da Monica kan ising. Diyak kaya't nga. Ada nagsardang alugan iti batog ti mansyon. Amuak no asino ti simmangpan. Nangitulog kayo gayam ititulong ka na gitag kasapulan, Monica. Wan, Padre.
Ngam sakbay nga agawid kami. Inkadang ko ti dumagaspay diti simbaan. Amo mo ka. Ado ti may ranranon iti aramidan. Padre, Dahil ti kaya't dagiti umilikan ka. Apa yan nagsanay ka? Anda ka di pare ko? maborbor siya anak ngamin itinakunakanyak ni Happy Salvador. Apay, Monica. Iti sumaruno ka no. Naskan apakamuag no dal lugar apapanak. Tapno maikanak iti police escort. Dahil tati pakatikawan. At nga paggadak. Natangkan mo ti ulo ni Monica. Leon, Namin anon niya impagagkan kwa na adelikado ta napagad ti aglawlaw. Ngam kay kayat naglata sukiran. Amangan no kayat ni Monica nga ingetakon. anya? Apay ko ma. Saanin anas ka na damagam no apay Jonah. Amom no anya ti makagapo. Iso asaanin na rumbang at damagam pa'y lahat. Ni Monica lakit ting anak da dunlyon ti makagapo. No apay nga isakit lat dagiti umili ti pamilya Rugante, boss. Anya kayat mo sawan, Maximo. Naayat at tumulong ka dagiti marigrigat da dyan, Monica. Kasta kate? Tatiag pa iso, boss. Ada na panunot ko, Maximo. Anya da ita, boss. Tumnga ka na impag. Kayat ko matungpal da ito'y plano, kabiitan panawan. Namin anon niya bagagkan ka, Monica. Saan ka basta mapanlatan iti kayat mo apapanan ta delikado? Papa, Apay ayaan natangkan ti ulong. anya ko mga min ayat ipagpaggadak, Papa? Saanin anas kanya ilawlawag ko ka? Adda ka di pa kainaigan dayta itinakunakanyak ni Happy Salvador? Anya tinakuna ni Hepeng ipagpagam. Naibaga ni Happy, ngagpaggadak ka no? Gaputa anak na, Papa. Anya? Nagbali na burbur siya kanyak dayta. Dayta ka diti makagapo? Isu alapdan nak amapan iti kayat ko apapanan. Ay na, ma'am. Addadanag ko. Amangan numairaman akmet iti pungtot ni Sir Leon. Ising, bilin yo ajak baybayan ni Monica. Isu nga uray anya ti aramiden na. Kanayon nga addaak iti sibay na. Banag apagyamanak launay ken ka. Ma'am Jonah. Bayam, ikagumaak nga aramiden ti amin akabaelak. Tapno di nakakaungot ni Leon. Isu nalaan ta. Ikagumaamot ko makasarita ni Monica. Tapno di na ipilit latan ti anyaman akayat na. Kumpirmado na mo. Namuanan dagiti tao tayo, no sa dino tayan dagiti buyot ni Wong. Kasta ka di. Wena mo. Anya ti kayat mo aramiden mi. Kayat ko amapaksyat tagiti tao ni Wong. Amo. Ngam ti kayat ko. Daytay saan to apolos nga atapan ni Mr. Wong nga adda pa kay naigan tayo. Simple lang dayta amo. Itip tayo ka dagiti pulis, no sa dino tayan dagiti buyot ni Mr. Wong. Ano yan? Unyag paisuan niya. Talaga nasirip ka, Bogi. Nagalisto nga agpanunot ti utek mo. Talagang adda ti saan nga aklonan kanyak ni Papa, Mama. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Naku na kanyak ni Hepe ngagpaggadak gaputa anak-nak ni Don Leon Marugante. Ha? Ngam itay nagsarita kami kan ni Papa. Kat nagsaludsudak. Nakatkatlaw alumikliklik ni Papa. Anya? Isu nga oray no jak kayat ti agpanunot iti madi.
Saan ko amaliklikan, Mama? Ni Simon. Hello, Simon. Darding, umay kayo itamot lang dito yung lugar ngayong bagang. At tanda kita agtutubo at taktakamatan. Anya? Kartinan niyo ko barahin. At daday tilipudan ti barangay hall. Sige, Simon. Umay kami adagos. Napintas tinapanunot ni Bogi. Dayawag tinaalibta ka pa nagpampanunot na. No dagiti pulis ti papan-agrade ijay. Imposible apagatapan nagpay ni Mr. Wong. Panagkunakit maalak pa'y ti panagtalag na. Taibagak to kun kwada nga iso nga impasardeng ko pa'y laeng ti panagwaras ti droga gapok kadagiti pulis. Pabor para kanyak no mapasamak na ita. Si kamat kayam, Chona. Itay payapalpaliiwan ka. Agis isam kang agmaymaysa. Anya ka di mapaspasamak. Awan, Chona. Adala na panunot ko apakaragsakak launay. Naimbaglakit din. Tasana nakadlaw dagiti agtutubo nga agdudupang narding. Simon, agyaman na kita impormasyon. Amumat akayat ko madalusan dahito lugar narding. Iso tumultulong ak itipan naka-implementar tilintag. Ngam amom ka diyan na paggadtiar aramidam. Narding. Numamuan dagiti pusher as sikati makagapo. No apay anak magdagiti parokyano da. Amang ano niya ti aramidan daken ka? Di kagdanag narding. Kabaalak nga na dan tibagik. Ala, adakan ka dayta. Basta ganad ka kanayon. Ket no adda parikot. Awagan na. Uwan narding. Ala, itulog ka niya simbaan. Nalpas ko mutlangan ti panangadal ko iti sermon ko no bigat. Iti panang misak. Alas 11 gaya man iti rabi. Rumbang ko mga agtuglipak matan. May marik na kasanak pa ila makaturong. Tinasayat. Mapan ko pa kita anti sa kristan ko. Amangan mo na karing pailang aging kaita. Kat di na mapatit ti kampana itong bigat. Naringatan numaladaw nga agreeing ti sa kristan ko. Naimbag ko ma. Nasaan ngal daw ti misa itong bigat. Tunggal misa lang na maaramid ko ti pagribangak. Motor Simon. Adda tao iti malikodak. Inayadak ti tumalyaw. Ne, awan mo timaan ninawak na tao. Ayan tay nangawag itinagan ko itay. Agri naman. Amangan mo anyakit di ti kagaran no asino man tay jay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Asino tinaglako ka dagiti agtutubo anak kembag dagiti polis? Sigurado dagiti tao ni Wong, amo. Tasigon ka dagiti runner tayo. Sanda nalakwan dagiti adupang, tanakagatang da kanon. Anya? Iso sigurado dagiti tao ni Mr. Wong, tinaglako kadakwada. Ay, sige. Palabsan tayon tayjay. Sana bale, tano agsao dagiti dupang anatiliw. Saan ada tayo ti may sagmak? Uday ta, amo. Kat ti may papaniti lugar nga ayan dagiti tao ni Wong. Naiyawag mo ka din kadagiti polis. Saan pa haya mo? Agururaya kiti napinta sa gundaway. Daytay Santo Apolos ang mapakadaan dagiti tao ni Wong. Di mapasamak, are. Awan ti nakita mi iti panagsawar mi iti aglawlaw ti simbaan, Simon.
Martin. Sigurado ka kaditiniyawag mo kanya? Agduwa-duwa ka kadikanyak, Martin. Saan ba't nga iti kasta? Pasat ti investigasyon ti panagsaludsod ko kin ka. Iso asapel ako ma, tadi mo tagidak. Di magasak na imuna dito'y presinto, sakbay mapanak iti opisina, Hepe Salvador. Mayora, Kumusta dagiti as-asikaswen nyo akas? aday bagbaga dagiti nakamag ni Adupang agtutubong, Mayora. Iso na lang ta sigun iti investigasyon. Saan mat ataga dito'y San Bartolome dagiti bagbagada ng gatangan da iti may parit nga agas. Anya? Kaya't ka di asawan dayta? Adi mayo dito'y dagiti pusher? Posible da ita, Mayora. Ngam di kag danay. Aramidin mi ti amin. Tapno makamag mi dagiti managdakdakas. Ada umawawag Hepe. Alan, song batam daytan, taagpakada akmatan. Jakim pagaro paday jay padi. Mangted palikot tayo, Maximo. Boss, No jakla pampanunutan. Hamangan kumalo palikot. Talaga ibaga kumapatayam lahangan day jay apadi. Idinapan kay jay, idilabii. boss. Agam seke. Palapsak na pasamak. Sana bale. Ado pa'y mat mabalin tayo lakwan loga. Makaliksab tayo pa'y ado kwalta. Kumpirmado ka din, Chief. Isuari mo ara kitay. Tapi na nagnagak tinayawag kanyak, Mendez. Kat agpay suday dyan nayawag kanyak. Isong agtignay tayo adagosan. Matungpal, Chief. Innakitaan dagiti tao tayo. Wan, agtignay tayon, kalpasan ti sumagmamano a minutos. Apay anak ka ul-ulimag ka, Monica. Aging ga ngamin ita. Pampanunutag pailaan no anya ti kay papanantin na amuak ka ni Hepe Salvador. Monica. Jack lain pagarop nga paggada. Gaputa may sa, arogante. Amangan mat no pat-tapat talaang ni Hepe dayjay. Marik na ka saan, yaya. Anya. Day tati agpaiso. Iso anas kan ama amuak no anya ti kay papanantikas jay. Anak ko na ni Hepe Salvador. Sinyasa kong dagiti kakatuan. Tagtignay kami. Nakadlawan dagiti rautan ni. Men! Open fire! Pitya apan dati kapanak. Naskan ama parang magmida kita agda dito adiso. Jak lakit di itulok na agraira ti kinadakas dito San Bartolome. Hello, Monica. Mama, at pakada ako makan ka. Apay iha, sa dino ti papanang? Asyarap ko madagiti uping at tulungan, iti may sangampunan. Iha, adda di tabalay ni papam. Agpakada ka kankwana. Anya? Jak kayat akaungat nakmanan ti amam, no palubusan kalatan. Iso akasayaatan no ni papam ti pagpakadaan. Napilit ti igam dagiti rinaw. Madlaw nga organisado na sindikato. Nalisaan kami ang paati padawana. Tumpuwa kag iti na ita ka na lom! Naimbaglakit din ka na si putak niya Granada. Tanusan, sigurado ana isang makaklakit din. Tas, pagpatuganak, siyamat na! Napunta kita. Karting at ti umakar iti paglingadan. Lading ito, iha. Saan ka mapalubusan? Papa, Di mo ka din ang nagtitamag? Ada mapaspasamak arangan itinagbaitan dagiti polis kan dagiti managdaktakas. Day tatagpay so, iha. Iso asaan ka ang mapalubusan? Anya jay ko na, Maximo. Pinaut dagiti pulis tayo dagiti tao tayo, boss. Aniya. Madama tirangat itay jay. Sana mabalin, Maximo. Ada ijay dagiti droga.
Day tarot kat, boss. Anya ti aramidan tayo. Oh, jak amo Maximo. Dakkel palikot at da makamagtao tayo. Amangano at pagkat tayo. Agpayso ti imbaga ni Papa Monica. Nangagkumot ti damag iti radyo. Anya. Iso a delikado a talaga. Saan pa'y ngamin nga amaw no asino dagiti managdakdakes a karangranget dagiti pulis. Yaya. Iso a katalgadan pa'y laeng no agtali na talaeng dito'y mansyaw. Paragunak. Naparmagmindag iti kabusor. Men! Hold your fire! Cease fire! Kunak tumit kami. Men! Search the area! Yes, sir! Agad kayo lang! Ang mga nadapay kabusor iti aglawlaw. Yes, sir! Men! Take cover! Napunta. Men! Asikasuan nyo dagiti napaltugan nakakadwa tayo! Yes, sir! Alya ti alalamidam ditoy, Leon. Namuak ti mapaspasama karangat. Ha? Taom kadi dagiti rinaot dagiti polis. Ah, Mr. Wong, sikang tinagkuna nga agpada ta iti likaw ti pangis. Oray adda saan ta nagkinaawatan, iti kalaat-latan ayo umay mo ditoy. Saan ka mapalin abay-bayan ka dagiti kakastuyagon taway? aniya. Mr. Wong, taom kadi dagijay, What? no kastaron, agpada ta nga agbagat. Anya kayat mo sawan. Adda na kemag dagiti polis asibibiyag. No mapagpudno dagiti polis dagiti na kemagda, delikado. Anya may singasing mo. Palikidarmon dagiti taom, anak kemag dagiti polis. Anya ti madamag, mama. Adda na kang magdagiti pulis, iti panangraot na kadagiti managdakdakas. Saan laday ta? Adda pa'y dagiti na kumpiskarda a droga. Anya. Atapon dagiti pulis, a sindikato ti droga dagiti rinaot da. Mama. Iso a panagkunak, dakkel nga accomplishment ti pulisya dayjay a napasamak a raid. Kumusta ang dagiti tao nga da iti ospital, Narding? Nakalasap dan iti paggad, Simon. Ay, may baglakit din. Dakkel agatan ti droga tinakumpiskar mi iti dayjay nga operasyon. Di kat na sayaan. Tano na iwaras ka dagiti agtutubo dagiti droga. Siguradong adong agtutubo ti madadaal ti masakbayan na. Pudno day tan ako nam. Iso adakkel ti panagyaman ko iti saan a nagpaamam mo a collar. Narding, Kat sapel ako ma. Taadda maamuan mi kadagiti nakamag ni. ayan ita dagiti nakamagyo. Adda iti may sa safe house ti pulisya. 5 lang a pulis ti masigurado nga agbambantay iti dayta safe house. Diyak ko makayat nga ramidan ti kastoy. Takakadwakmat lang dagiti patayak. Namusto ni boss. Agpagkad kami lakit di. No mapagpudno dagiti pulis dagiti kakadwak anak ang magda. Iso magpipinasid siya kamilangan. Ti baso ka. Maskan amatay da amin iti dayta as safe house. Bingo! Hanggang naskan nagsigurado ka. Tira pa'y maminsan sa kunto oraman ti intero as safe house. Anya tinyawag ken ka ti taom, Mr. Wong. Nakalamid na ang misyon na. Good. Oh. Apay nagsinnaay ka itinaunag, Mr. Wong. Leon, Di mo ko naen, amasayangan ka kadagiti taom a pinapatay mo. saan? Tanapat-patay kalatkat ko. Good! Dahil tati kapintasan anangag kumanipod ken ka, Mr. Wong. Leon, Panag ko na, no kasano ti panagbalinta nga agpartner iti droga.
Rombang laeng agpartner tamat laeng iti bangon naman negosyo dito balwarte. Aniya. Panunutang laengen, Mr. Wong. Awan to apolos ti aberya mapasama kiti negosyo no kasusyo na. Awan to apolos ti romswa pariko. Sige, Leon. Umalaw ko takon. Agsusyota, tapno na nayas talay negosyo. Anya tinapasamak, Mendez. Adda nang raot iti safe house, Chief. Natay amin dagiti adda iti safe house. Anya? Madama tay investigasyon dagiti kakadwa. Ala, tumulong tayo, P1 Mendez. Barang no matrace tayo, no asino tinangaramid iti kastoy. Hello, Leon. Pinagsubli ko nita ni Pogi. Tapno at nakatuwayo. Ha? Apay? Si Kangay, Leon. Medyo mabayagan siguro dito ayan ko ita. Napatig nga minta sa sikaswan may di kasosyo. Leon, Kasi din ako na konsyona. Pinagsubli ko nita ni Pogi. Tapno adda katuwa dagiti adda di tamang panpantay ka na kayo. kaano ka nga rod nga gawid? Diyak pa may bagadyo na. Gamti ka na niya ibilin ko ka. Saan mo aliplipatan? Saan arumbang nga mamuan ni Monica ti pudno may papaniti negosyo? Isungan na dam kumakanayon titignay mo nita. Wan, Leon. Mangnamnama ka. Maladinita na kiti napasamak natin. Simon, Nalapit na pinapatay mo lang dagiti kakadwa na, dagiti nakamagyo. Tapno sigurado asaan dan ang makaited pa iti impormasyon. di pa kas dawak. Kat kasano ana amwanda. No sa dino a safe house ti ayan dagiti nakamagmi. Narding, amangan mat no adda itta kadagiti taong. Simon, Tano panunuto man imbag. Imposible ang maamuanda no ayan dagiti nakamagyo. No awan ti traidor kadagiti taong. kinapudno na. Idi pa'y lain. Addan kasta nga atap ko, Simon. Isu na lain, tadyak kayat ti agi tudulatan. Ngawan tinatibkar apamanek nito. Ayan nga ni Papa. Di na imbaga, iha. Ngam impakada na ti di na panagawid. Anya? Saan ta ka magdanag? Tanatalgad ti amam iti ayan na. Isu nga rod a binilin na ni Bugi nga agsubli ditoy. Tapno ada mangi daulo kadagiti mangbantay kada tayo. Amam, Mama. Iti kasta nga aramidan ni Papa. Tumiptibkar ti atap ko. Ha? Anya nga atap mo, iha. Nga daa talaga ti ilimlimad kanya ni Papa. Boss, anya ter aramidan ni Don Leon ditoy. Ayo na clip, Leon Maximo. Anya trip, boss. Himanuta kag sosyo kami, bangunan negosyo. Anya, boss. Amumat atuso ni Don Leon. Maximo. Di kag tanan. Sak makamu. No toso Leon. Natos toso wakpay. Amom taita, Maximo. Kanayon nga ibaga na ti kasta, Ma'am Tuna. Anya, dahita ti agpaiso. Ngam kas itibilin nyo. Kanayon mo't nga ibagak asaan arumbang apagatapan na ti amana. Agyamanakan ka, isin. Talaga asipod pa idi. Si kanti kanayon amang tultulong kanya. Ma'am Tuna, no saan agapukan ka? Jakon amo no niya pa'y tirumbang aramidag. Iso asika ti makatultulong kanyak iti dakkel. Ita nakapagsalita ta na impag, Leon. Tulungan na ka di mangipaipos, Loga.
Awan ti parikot, Mr. Wong. Itilas odla ang ti sumagmamanungal daw. Sigurado ang maibusan dagiti droga. Good! Kasta talaga kayat ko, Don Leon. Sa lumbang agpayag loga ikot tayo. Nas ka nagpalin kwalta dagiti loga. Rumbang laeng, Mr. Wong. Iti kasta, mayap ti bingay. Talaga mo, Don Leon. Kas napaksalitaan ta. 50-50 pingay. Awan sulok, awan kulang. Kumusta ang investigasyon nyo natin? Awan pa ilang nga rutina sayat na nagbambanagan na, Simon. Anya? Dahil tati agpaiso. Ngam saan kami nagsasardeng? Ar-aramidan mi ti amin. Tapno maduktalan mi ti kinasya sino dagiti suspek. Sapay lang kumatagbaligi kay natin. Kasi mat ngamin dagiti kakadwayo ana isagmak, iti dayja na pasamak. Pudno dayta, Simon. Nang runak at nakaibetak iti karika dagiti naulilada. Nga aramidak ti amin. Tapno makamag ti suspek anang patay kadakwanan. Duwa nga aldaw kang talo arabii, adi ka nagawawit, papa. Napanam ka di. Muli ka, iha. Adalang amin inasikaso. Sa nabali, iha, tada akong diti balay. Ada ka di pa kainaigan ti araramidam? Iso nga awanan ti mangbutbutan kada tayo, papa. Nadlaw ko ngamin amanipod idi na kumikom kan. Awan matan ti maaw-awat tayo apamutbutan. Nasayat, man. No nagsardengan di mangbutbuteng ka na tayo. Papa, Ngamda ito iti pasigurado ken ka, iha. Awan ti pakay naigan ti negosyo iti anyaman na mapaspasama. Tandaan ang dayta. Naglaka na ipaibos na giti epektos, boss. Tinong pal, Don Leon, kalina is umakam mo, mangidispos kadagiti droga. Boss, Eso para konak. Gusto desisyon ko makisosyo kan kuana. aganad kayo lata, boss. Maximo, di ka agtanag. Sarag baligi leon palano naktraitulan. Sigurado iso muna tangad balsanga. Boss, Sarap paunaan kan kuana. Numadlaw kon double close na. Patay kon dagos tajay Don Leon. Anya ti pagladladingitan, Jonah. Tinangag ko itay adamag. Nga damanan nakaamamos ang napasamak dito San Bartolome. Anya dayta napasamak. At damanan naramas ang minor de edad. Anya? Dahil tatiyag paiso. Kat talaga ang makapadanag. Anya ka lagi tinaya. Kasla saan ka pa'y laeng anairwam. Madanagan ak namin, Leon. Awan ti rumbay nga pagdanagam, Jonah. Kas iti kanayon ni baga. Awan to ti asino man na makamoy ti amin. Agtalinaed, apalimad ti amin. Droga ti makagapo. No apay nga adda dagiti kakasdi a krimen, yaya ising. Monica, No nga minaddan iti impluensya ti droga ti tao. Dinan amunoan niya ti mararamid na. Makaaramid tumatan iti nakamamas a krimen. husto ka, balasang ko. Talaga a droga ti ramot ti amin a kinadakas. Yaya ising. Ngam sa nabali. Ta sigurado asaan mat ngagsardeng dagiti pulis. Amang kemeg kadagiti adda pa kainaigan na iti droga. Husto day ta, yaya. Saan ngagsardeng na Happy Salvador? Amang tiliw kadagiti managdakdakas. Boss, ang tanda Don Leon. Si kakitimat Maximo. Di ka kadi paila na ilwam. Saan man, boss?
Iso na lang taging gay takit, agdwa-dwa akpay lang kan kuana. Para kunam kadi ket si bubukelan panagtaleg ko, Leon Locante. Nyati kayo asawan, bos. Amom napunasen panagtaleg ko kan kuala. Alalamidak lang kastoy, tapno wantakes mapasamak ni Kosyo. Ngamno panagtaleg, napayagan na punas panagtaleg ko kan kuala. Tantaan am daita, Maksimo. Naku na kanyak ni Nartin. Anakaro kano ti inaramid ti suspek. Mayor Arugante. Padre, Dagiti lang dupang ti makaaramid iti kasjay anakam amas agremen. kastamot ti atap ko, Padre Simon. Mayora. Awan pa'y mo tilid na Hepe Salvador. Kasta ka di, Mayora? Wan, Padre. Kinapudno na. Kinasarita kon itinalapat itay ni Hepe. Kat imbagak kan kuana anaskan amasulbar dati krimen anapasamak iti kabiitan na panawan. Nga mismo ani Hepe tinagkuna amarigatan da kano. Anya? Day tatiag paiso, Padre. Kaya rigan da kano itatiag sapsapol iti dagom iti ayan dagiti garami. Iso nga agdua-duaak, numarisot adagos tinapasamak a krimen. Sigon iti autopsy report. Talaga naramas ti agtutubo. Sakbaya pinatay da. Diyos ko. Pakawanin nakti Diyos, Simon. Ngam no na iranala ang anatiliw ko ti suspek. Talaga patayag. Anya? Diyos ko. May sakamat Nartin. Sana rumbag akas ti pampanunutan. Sana rumbag akat talam ti biyag ti may sa atao. Simon, managdakdakas ti patayag no bilang laan. Uray pa'y Nartin. Kasano man ti kinadakas ti tao. Rumbag lamay kan iti gundaway nga agbaliw. Simon, No kaya't mo mapaksyat ti agrara ira kinadakas. Nasken a mapaksyat mo ti ramot ti kinadakas. Ket day ta ti droga. Makapalar man ti panagraira ti droga Nartin. Ket no agtultuloy day ta. Sigurado nga adu pa'y ti mapasamak anakam amas akrimen. Simon, Ket ipalagip ko manan ka. Sana solusyon ti panang patay mo iti managdaktakes a makamag mo. Rumbag lang kam iti gundaway nga agbaliw ti may sa tao. Agbutang ka kuma iti Diyos, Nartin. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan mat siguro ti makunam, Mr. Wong. Naaramid kon ti kayat mo. Na-dispatcher ko amin dagiti nabatbating epektos. Talaga pilipakan ka, Ton Leon. No anya ko na may sualamidam. Talaga, met. Iswa mas dawak no apay ang nagduaduakan kanya. May pakakon kan ka, Leon. Ada na pasama kopilasyon polisya. Sumagmamanot taok na patay. Natiliw pa itloka. Mr. Wong, ang mga nalipatamon. Saan pa'y ang nadanon ti eksakto apit siya arumbeng ang may deliver dagiti droga. Ngam, kalaat niya inawagan na. Kat kunam nga adan dagiti taong nga ag-deliver. Saan ka di? Ha? Iso ano panunutin na naimbag? Adamot nagkurangam. Di mo tinungpal timbagagkan ka. Di mo tinungpal ti saritaan ta, Mr. Wong. No nagtungpal ka kuma, saan ang napasamak ti kasjay? Iti pa nagsarsarita mikin ni Monica. Adamot punto dagiti imbagbaga na ket Ma'am Chuna. Nga anya ising. Adruga ti makagapo dagiti mapaspasamak ita dito'y San Bartolome. Ha? Agpay sumat saan ka day, ma'am?
Nagaduitan dagiti makitam dito'y San Bartolome adupang. Kaaduan dagiti agtutubo. Isu anag tuturad da nga agaramid iti may kaniwas. Ngem numapaksyak ti droga akas kuna ni Monica. Sigurado amapukaw met amaming pinsan dagiti agar-aramid iti kinadakes dito'y ili tayo. Dimbagasa kun ditoy, nakayat ko tinapintas at damang, Hepe Salvador. Mayora, adan lead me. May papan itinaramas a minor de edad. Good. Amo yun, tiki na siya sino na. San pa'y? Ngam trabahuan dagiti tao. Nasaya at no kasta. Barang matiliwyo iti kabiitan a panawan. Sapay lang ko ma, Mayora. Laglagi pa Hepe. Nagadun tinapasamak anak amamas a krimen dito'y San Bartolome. Nga mabilbilang pailaang tinasulbar mo. Iso asayaatan nyo kumamag ti trabaho nyo. Tapno awan ti makuna dagiti umili. Mamatiak nga iti saan niyag bayag. Mapunas metlayan ti dua-dua kanyak ni Mr. Wong Bugi. Amo, Madlaw ko ngamin niya dalata na batbati a panagatap na kanya. Yan, kabayalak nga agasan tayo ta. patsyag nga mo yung tararamidin nyo, amo. Talaga met Bugi. Nangruna kat addaak dito'y teritoryo. Anya ko mati Serbina nga asyak ti makuna aking pin dito'y. Nujakit din amo tararamidan. Saan ati kaskin ni Mr. Wong Lang ti makabael amang paksyak kanya? Nagkita kay ti driver bodyguard ni Don Leon. At nakasagana dahi dyan matay kan pumatay. Para iti amo na. Maximo, Talangkyaw. Bayat ti panagsaritayo ka ni Don Leon, boss. Kas nabilbilangin na. Numano amin dagiti kakadwak nga da dito eh. Apa nga gising kayo, boss? Maximo. Iti karito nagtignay ta iti takas. Sekolado mapersay-persay da. Iti kado bala manglusok bakida. Norita, boss. Iso inton sumalono at tatamanan. Siputan nyo lata dayjay, poke. Taulay siya. Jak magustuhan, tik-tik na. Kuyugan na kaya ising. Mapanta ka di ijay simbaan, Monica. Mapanta nga umuna ijayan dagiti tultulong nga kaya. Mangtagtamanan iti tulong. Ay katun balasang ko. Sigurado amaragsakan manundag ijay. Husto tinakunam, yaya. Ay wag, jay ngay nakuna ni Hepe Salvador kun ka. Huh? Di mo't kuna na ano adda kakasta nga aramidam. Kat ipakaamum kan kwa na. Tapno maipaayan na ka iti police escort. Yaya. Awan mo't dakas na no agtungpal ka kin ni Hepe. Laglagi pa ang balasang ka. Agra-ira itanti kinadakas. Agduduman akrimen ti mapaspasamak dito'y San Bartolome. Iso akasayaatan mo't laang no masigurado ti talged ta. Saan nagaputawan ng timadmadlaw mo ijay? Kat kunaamon ang natalgad ka, Simon. Darding, Saan tayo nga mo? No kaano manan ngagpakita? Wano agparik na kan kajay saan tayo pa'y ngam mo, amang butbutan kan ka. Darding. Mabalin kamat nga awagan na dagos no bilang. Sana ya. Simon, Isu nga oray i-pull out mo dagiti taom nga da iti simbaan. Natalgad kami ni Jay ti sakristan ko. Simon. Laglagi pang kumakanayon. Mabitla nga. Ni Monica ti mauawag. Sigurado ka nga da police escort nyo, iha? Uwan, mama. Inawagat itayan ni Hepe. Monica, Di ka kumagdanan, mama. Imbagang matangan ka. Kuyugan na kami da Hepe.
Si Mangpat ka din ni Papam. Awan na pa'y mat ka ni Mang Dugi, Mama. Oh, Mama, di kay kumangdanag? Dakla ko man ingawag kan ka ti amin, no kastamat lagayam. Iha. Pasensyakan. Oh, saan kan ngagdanag, ha? Adamat da hepe ang kadwami kaniyaya isi. O sige, aganad kayo. Agyaman ak, Mama. Bye! Bye. Naskan ngag sigurado ak. Awagak mat ni Hepe. Talagamat nga sigurado ni Mayor arogante niya. Naku naman, Simon. Sinigurado na kanya. No talaga akinid daw ni Monica ti panang kuyog dagiti pulis ka nakwada. Sabagay, saan tayo ang mababalaw ni Mayor? Talaga nga nga graira itan ti kinadakas. Ket talaga mo na nakabutbutan. Simon. Narigatan. Ang mga nonyakit di mo ti mapasamak no bilang laan. Naku naman. Ket na imbag. Tanayra na nga da ka itay J. Presinto. Iso ang nakasurot ka man. Napintas na kiti materialis ngay naramat na kitag trabaho di building. Materialis puertas talaga. May rano na kita ni Tinaytoy. Gapotag susyo kami kini Mr. Wong. Ano yan natatipag ang kanyak ni Mr. Wong? Hello, Mr. Wong. Don Leon. Ani alalamidam dita may patpatak perpeltek. Bilibag ka dagiti taom. Impagam mo dadagos nga dag ditoy. Don Leon. Apay ataka dita. Nagpasyarak laing, Mr. Wong. Agsosyutan, saan ka di? Siyempre, kaya't kumat makita no husto mat laing di mararamid ditoy, adeso. Sipsiputan ti tao tayo ti amin agaraw ni Don Leon. Payat ti kadana jay, boss. Kun. Talakawan palagtalag ko dahi chay, Leon. Abok to so dahi chay. Boss, Awan kayam. Tajay barigal daw, poke. Ayan na. at damot la tao tayo mang sipsipot kan kuha na. At dala ka no iti unag tilugan nga inaramat da. Sekolado kayo. Owan, boss. Di ka ganag. Sanda makaarami di dakas no dahi tati pagdanagan nyo. Binilin ko dagiti tao ejay ano adamadlaw da asabali at tignay na. Tiraan daydan. Aniya. Dahi tati advice, boss. San tayo matsiguro nga itulaw katag ejay manen atat tao ti pakaigapan ti pagparikutan tayo. Talaga saan ka latta makaliplipat, Monica? Apay ko mga nga aramidat dayta, Padre Simon. Adagamin dagiti kaskan ka ti estado iti biyag. Ang naglakada ang makalipat. At adapay dagiti daduma. Maminsan dala nga agaramid iti kinaimbag. Nga maminado damahet nga agaramid iti kinadakas. Padre. Adun ang lugar tinagtang ko, Monica. Ket dito'y lang San Bartolome iti nakakita iti kaskan ka. Ni Padre Simon man. Paspasablogan laksan. Ne, saan, Monica? Ibagbagak lang kan kati agpaiso. Hello, Leon. Apay agyak na sangpetan dito balay da Monica kanising. Sa diro tinaparanta. Imawag itay kanyak ni Monica. Itulod na ka no dagiti tulong akasapulan dagiti marigrigat. Pinalubos ang ida. Di matimbagag kin ka delikado. Nagsigurado ak. Adda police escort da. Anya. Dahil tati agpaiso. Iso di ka kumanagpungtot. Saan ko mo tamabalin alakdan ni Monica? Amumutan no anya ti ugali na. Sigurado ang maklat ni Don Leon. Apaman ang makasangpot tayo di mansyon na, boss. Talaka, Maximo. No di natapadanunan. May sakayat sa wantay ta. Sana po no panakisosyo na kanya. Boss, No maminsan.
Tapno maparagnagham na punukan ka may sa tao. Ikakala malamiden di nakayan. Asan nga ta pagramutan dahi ta tinakarkaro? Asan nyo pag kinamatan, boss? Nakasagarak dahil tabanag, Maximo. Ngam Leon, sikulado sa nakasagara. Amin mapasamak nagpagtan mi. Talaga, adak ninamnama na ito ay umay mo, Mr. Wong. Pasensya ka, Leon. Siyempre, kasusok ni Koso, amok na singat tatong kalmaysa. Iso amok ko mansion mo. Of course! Awanti parikot, Mr. Wong. Iso na lang, tadi kamat niyamin impaka mo kanyak. Tapno nakapaisagana ako maiti special para ka. Level man, Leon. Sa importante, special po tahe. Tinapatag, pinasangpay na mansion mo. Anytime, Mr. Wong. Si Kapay, tijak pasang bayan ditoy. Kasusyo kahit negosyo. Kaya tasawan na ita. Kasla ka pamilya kamatan. Oh, good. Wakuswak na ita impakam, Leon. Pakalagsakak na ita nangag ko. Talagamat ngamin. Iso... Oh, apay Don Leon? Apay sa limadang kay tay hata saldang kotse batog mansion mo? Awan, Mr. Wong. Feel at home. Inaglaki tayo no asino ti si Manfred. Sige. Apay nga takas ay dial, Don Leon. Tinasayat. Agpaliwak. Naligatan. Amangan wa niya mapasama. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Asino ti sa nga iniyo, papa? Ti kasosyo kiti negosyo iha. Nagkapanyo ya? Napan kami nang tad ititulong kadagiti agkasapulan, papa? Kasta ka di ha? Wain, papa. Di kagdanag? Ada escort mi itay anapan ijay? Nasaya at ni Rodno kasta. Alan, ijay kayo langin komito rasumre. At ngamin dita living room ti sa nga ili. Sige, papa. Panawan kayo pa'y naragdi. Apay ako nang amas daaw ka. Kasla saan ngamin akayat ni papa? Amakitak ti kasosyo na? Anya, Nakakaskas daaw, yaya. si Kamat, ang mga nuad na napatag apag sarsaritaan da. Jakman amo, yaya. Ngam sabali ngamin tagparparik na kanyak. Kasla kayat ni papa nga ilimad. No asino ti kasosyo na? Anya, ay unay kan balasang ko. Ang mga nut no agat atap kalaang. Imposible, yaya. Talaga kit di nga iliklik-liknak ni papa. Tapno jak maam-am mo ti ibagbagana ang kasosyo na. Amangan no at dapay masapol mo, Mr. Wong. Ipagamlaing kanya. Awanan, Don Leon. Umdasan kanyak na bala pa ng pasangpay mo. I'm good. Sigurado ka? Don Leon. Sige, agpakada akon. Ang mga numatagtaganin Maximo, mangululay kanya kotse. Okay, sikat imaka mo, Mr. Wong. Alang arod, itulnog kaging gaija-ayan tilugan niyo. Tiamo si Kolo, Don Leon. Diyak nakita dyan na pintas papay si Mangpag. Ni mo ni ka na ijay, boss. Tika kaiso ng anak da Don Leon kan Mayor at Chona Rogante. Aniya? Dahil tatiag pa isang, boss. Boss. Napnuan kay papananti isam yo, Maximo. Amo mo no weakness ko. Boss, Kakiday kakastay papay pakapsutak.
Saan mailibakan ka na ita? Boss, anak ni Don Leon dayjay. Awan pipiyang ko. Basta numatanon ka nito. Jak malapdan isem ko. Dayjay Monica kayat ko. Awan tirong nga pagyamanan nyo, Mayora. Inaramid mi lang ti pagrebangan mi. Sinigurado mi lang awan ti dakas ang mapasama kada Monica, kanyaya ising. Hepe, Kantap no mabantayan mi matan dagiti tultulungan da Monica. kat kumusta mat? Anya tinapaliiw yu ijay. Naulimak matiaglawlaw, Mayora. Banag pagyamanan mi launay. Ken kadwa mi pa ni Padre Simon. Ha? Kakuyog yun ni Padre? Wen, Mayora. Iso ana nayas mati amin. Kat napagnumuan min kini Monica, atunggal adda papananda, kanayon mi ida nga eskortan. Agyaman ak no kasta, Hepe. Namnamaak nga awan ti daga sa mapasamak, tunggal adda papanan ti anak ko. Takanayon akakuyog na ka. Isabali na paliiw ko, amo. Nasayaat nga rod na basta. Amkik ngamin, nga iso nga imay dito'y dawong, ketap no makapaliiw jay bodyguard na. Amo. Sabagay, awan matkit iti matian na paliiw ko itay. Nasayaat matimpakita na. Ngem amo. Amom ti ugali dayjay nga inchi. Day tangarod ka. Iso ajak intulok ang makita na ni Monica. Amo. Awan ti pilpilyan ni Mr. Wong. Nang runa no dumikar ti kinadarap na. Iso ajak kayat ang makita na ni Monica. Di na ka din nakita ni Monica. Idadapas ka na dyan simbaan, amo. Panag ko nakitsaan. Tadi nagmat nga min dinagdagulit. Kan maysa, numakumikom idi ni Mr. Wong. Nang runa idi bimtak, tipat patakder na apastek. Tay talang ti gaganan. Iso nga may kaditi simbahan, Mayora. Amamunak mat, Padre. Mayora, awan anyaman na kanyak na ita. Pakaragsakak ti tumulong. Isa amayatanak mo't asumurot ka da Monica. No may panggap iti kakasjaya na banag. Padre, Napintas ti kasjengar aramidin ni Monica, Mayora. Ado dagiti matultulungan na. iso nga rod asuportadok di anak ko no may papanitikas jay, Padre. Nasayat lawan no kasta, Mayora. Ngam, adalat ta pagamkak. Amuyo mat anagulo ita dito'y ili tayo. Maawatan ka, Mayora. Ngam awan ti rumbang nga pagdanagan. Ngamin, saan abaybayan ni Hepe ti anak niya? Itay ka pa'y hawawakan, Don Leon. Alda ka di masabol mo kanya, Mr. Wong. Pasensya ka. Kakit-kitak lang amin tito ang miskol mo. Ano atawayam? Amang ano kaya't mo umay dito'y? Ah, gumabay ka di, Mr. Wong. Si Kamat, Don Leon. Lumbang ka di pa'y tamakam. Ah, Ada dapat pagsalitaan ta. okay, Mr. Wong. Itang line. Bye. Bye. Naskan may palignak Leon talagak kan kuana. Talo pilang madaron kung daway, masapol ko anak na. Talakan tulangan kasalitak Leon. Masaya ata si mangkot kan, Mama. Ada ka di masapol mo kanyak, iha. Kasosyo gayam ni Papa iti negosyo, dahil nga inchi. Ha? Nakita kong dahil nga inchi, idadapas kan anaangay iti simbaan. Idi pa lang. Nadlaw kon asaan akayat ni Papa ang makita nak dayjay a Mr. Wong. Nakaamam akasosyo ni Papam Dayjay. Nagapo diti mansyon dayjay a Mr. Wong, Mama. Anya? Katkas idi iti simbaan. Saan akayat ni Papa ang maasitgak dayjay nga inchi. Nga mas dawak ngamin. Iso alimod nga inamok no asino jay kunana akasosyo na asa nga ili na. Kat naamuak, anigayam Mr. Wong. Nadlaw mo mat siguro tinagad tayo nga ugali ta Mayor at John. No idiligi ti asawa na. Saan ka di, Simon? Naku naman, Narding.
Naimbag nga ron. Tasaan ang madadaal ti panagtalek dagiti umili kini Mayor Arrogante. Gapo iti asawa na. Larding. Madlaw na sa brak ni Don Leon. Idinto ta nakasingsingpet ni Mayora. Ket ti Mayora ti timawidan ni Monica. Kasta ka di? Huwag, Simon. Larding. Ngamno kaskasano. Mabalin ang madadaal ti panagtalek dagiti umili kini Mayora Chona. Gapo iti asawa na. Apay da ito'y riniw-riw a kwarta, Mr. Wong. Palakan ka na ita, Leon. Pauna pingay mo panagtekosyo ta. Anya? Nagmayatan no kasta, Mr. Wong. Sa anak na imot partner negosyo. Amom na ta. Ulay hindi patpatuludan nagpalaking kadloga. Sa anak managing pupukod. Amok da ita, Mr. Wong. Agyaman na kita ito'y nasapa una asagot mo para kanyak. Ada lupa maawat mo kanyak, Leon. Basta kayat ko, agbalin na pudno partnership ta. Saan ko kayat laitol, amom daita. Sana kagasta, Mr. Wong. Tano traidurak ko ma. Saan ko maadimanon iti dekada ti panagpartner ta iti illegal. Adto. Kailagatad kin sakripisyo yo, boss. Awalan niya man na Maximo. Awan pa itikikit kinabak ng kuday chay katan. Kunak no saan kayo nagtalag ni Don yan? Pudno. Iso nga lot kwal tayo papan ko ken kwana. Tapno nalaklaka mat nagpalapog ko. Niya. Tayo tagpay so Maximo. Alamida kami tapno mat nagpalapog ko tayo chay Don Leon. Tapno no madanon kanito. Saan to pulos makapagkat-kat. No kitawa ka sa wag kanak na. Niya. Tayo tagpay so Maximo. Talaga kulsonadak. Tayo chay anak na. Isunas kinalamidak amin. Tapno maalak si bubukal panagtalag. Tayo chay aton Leon. Kung naklakit din marabyan ka man na sumangpet, Leon. Saan, Matt? Adala ngamin inasikaso. Kasta ka di. Wen. Ket makunak. Aswerte tinapanak. Ha? At dadagiti guntaw anas ka na makiayon kay tipagasti danom ti karayan na kunata. Iti kasta, maalam ti rumbeng paragan ka. Salsalud-suden kanyak ni Monica. No apay ang nagsosyo kayo kano ka ni Mr. Wong iti negosyo. Anya? Kasano anamuan na dita? Sino nga ilim dito'y ni Mr. Wong? Saan ka di? Wen. Yamjak imbagbagakin ko na. Leon, kanayon nga ibagakan ka. Nasirib ni Monica. Saan ta pinagadal ti anak mo tapno agbalin ako nun? Iso ano adaman rumbeng ababalawen no bilang adamaduktalan ni Monica. Awan sa bani, no saan at ibagimot lang. Nalpas ka din ang nagmerienda, Monica. Idalimanag kung dagitoy. Siyak tulat tan yaya. Sa anak pa'y matlang amin ang makaturo. Ha? Agpuyat ka manan. Saan mat, yaya? Pampanonotak laang no anya pa'y dagitinaskan nga ipaay ko atulong. Kadagiti agkasapulan nga umili, iti San Bartolome. Monica. Di kay danag, yaya. Simple lang ang trabaho ti panagidalimanag kadagiti inaramat ko. Kabaulak nga aramidan dayta? Ala, sikat ti makaam mo balasang ko. Ngamno bilang laang. Tuktukan naklat ta ijay silet ko, ah? Niyaya ising mat. Sa anak nga inutil. Tapno jacket din maasikaso daytoy. Ala, inkay maturugan. Siya kun ti makaam mo. Anya jay ko nam, P1 Mendez. Madama tirangit itinasuli nag-apaset ti ili, Chief. Asino dagiti agrarangat? Saan nga mo dagiti kakadwa? Ngumkit din. Adan sumagmamano anapasak. Anya? Kasta tinayawag kanya, Chief. Saan tayo nga rodin ngagtaktak? Naskan nga responde tayo iti day tangawag.
Nasken amaamuan tayo. No asino dagiti agrarangan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti ko na mga atap mo. Panagkuna kat rason laeng ni Muni katikuna na apang panunutan na. No anya pa'y dagiti nasken nga itulong na kadagiti agkasapulan, ma'am. Ngamkit de, panagkuna kat palpaliiwan na ti amana. Anya? Day ti agpaiso, ma'am. Tabayat ti panagsarsarita mi itay. Kanayon ataljapan na ti amana. Ay, dayto yun ti pagamam kak. Natangkan tumot ngamin ti ulo ni Leon. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Ma'am Juna? Ha? Awan, ising. Lipata mo ti imbagakan ka. Men, move! Kartihan nyo! Nasken na makontrol tayo ti sitwasyon. Move! Tidagduma! Mapan kayo iti dayja banda. Da kayo! Sumurot kayo kanyak! Move! Agandad kayo lang! Jak kayat nga dati may isagmak kada tayo! Agam nagkakanayon po. Nasipotag nagpalpalitan ako. Jak kayat niya damaman na. Tupal. Amok nga atan-atat yan ako. Kat jak kayat amadagdagan tayo ta. Iso arumbang laakar layon niya ganad tayo. Bantayan nyo dagiti na kan magtayo. Nasken asawaran mi pa itaglawlaw. Ayan nga ta ni P1 Mendez. Apa ajak natin makita. Oh, ang mga nuad dakit di matdakas ang napasama kan kuhan. Inakitaan dagiti kakadwak iti dayja abanda. Ang mga nuad damot ijay ni Mendez. Madlaw na puyat ka, balasang ko. Jak namin naturog, aging gaajak na panunot amin akasapulan dagiti tultulungan tayo, yaya. Ha? Ado dagiti na ilistak. Katno addan tupay, sumarunon ton dagiti ay amay pa ay katakwada. Kayat mo asawan, rumwarta manan ita. Wan, yaya. Ngam agpakada akpay ka ni papa. Ha? Itaman pa'y. Nakaskas daaw ah. Anya ti kayat mo asawan, yaya? Sigud mo't adi ka agpakpakadan kan kuhana. Saan ka de? Uray iti kanlabas anapagad ti aglawlaw. Saan ka nga agpakpakadakin ni papam? Taamum adi nakapalubusan. Ngam ita, agpakada ka. Wan, yaya. Agpakada ak ka ni papa. Naamuan ka din ni Mayor arugante ti amin, Nardin. Saan pa'y laing, Simon? Di kampay ngamin nakapagsarita. Daytoy tinakamamak. Mismo na dagiti umilit ti San Bartolome, ana igumon iti may parit a droga. Ti agbalbalin a parikot. Ti makapaladingit. Nag-uubing. 19 lati tawan ti kaulingan. Nagkasang apanunutin. Ding, Ngam saan kami ngagsardeng. Aging gaasaan mi amapaksat ti ramot ti kinadakas. dayta ti rumbang Nardin. Sakbay ang maigumon ti amin ngagtutubo ditoy. Awanan ti pagmamayan daytoy a lugar. Nagpapadan ton adupang dagiti aginteg. Ising, Sir, apay. kinulan ni Monica, agakuyog na kang agiwar si Titulong. Sa dino ti papanan nyo. Nudyak agbidot, sir. Mapan kami ita ijay sityo lakong. Di mo't nasuli nagdadyano ka. Inawagan ni Monica ni Hepe Salvador, sir. Apay ni Hepe. Saan ka di ana ibaga kada kayo ni Monica? Amanipod ita. Amin apapanan may. Addan ti pulis escort may. Dayta ti may sa awagas ana panunot ni Monica. Tapno saan kayo na madandanagan. Ay, sa bagay. Ngambilinan kalata. Diyak kayat nga dadaga sa mapasama kini Monica. Nalawag ka rin. Wan, sir. Kanayon abantayak ni Monica.
kasaganan ti amin, boss. Naarami dan dagiti imbitasyon kan daddaw mapay. God, day takayat ko ken ka, Maximo. Saan lumbang palagipan ka, alamidam. Disnodo ka nagtrabaho. Rumbang lang, boss. Diyak ngamin kaya't nagparikot ka pailang. May patulod ko matante para ka ni Mayor Arrogante. Ha? Apay pinatulodan pailang Mayola. Imposible mat sana wisen Leon asawa na. Pala iti panang lokate pastor. Boss, Hagam sa bakay. May mayat lata na imbitasyon. Tapno makuna formal amin. Saan ka di, Maximo? to'y tamat ti kunak. Boss, Mala. Naskan makapagsalita kami, Leon. Ala opening na jay pastor. Sa balit ang parparit na kanya ka. Kan madlaw ko nga oray ni Narding. Sa bali madlaw na. Padre Simon, Monica, apay ka di. nadlaw ko nga iday kayo pa'y atalangkyaw. Kan oray ni Hepe Salvador. Kas labing pilinan na dagiti pulis akakuyog tayo. Anya ka diti mapaspasama? Padre Simon. Monica, apa man na may wara sa amin ang dagit imit tayo. Panagkunakit kasayatan na pumanaw tayo na dagos dito eh. Apay, Padre Simon. Di ka nagsalod sa Monica. Agtungpal ka kumalaktan iti bagak. Kasayatan lata tinaramid ti taon, Mr. Wang. May mayat matlaing nga da formal nga imbitasyon yo para kadagitag papaaya di munisipyo. Tolyaw. Laglagi pam timbagakan ka. Saan arumbang amamuan dagiti umili ti San Bartolome akasusyo nak iti negosyom amang lokatan. Anaya? Naibagakon kan ka ti magagaposan ya. Sa bagay. Mala, matungpal kayat mo mapasamak ton, Leon. Sarak naligat kasalita. Nang luna may papanintel na laglimen. Agyaman ak Mr. Wong. Saklat ang aludan makamo, ha? Wen, Mr. Wong. Sana ka makibiyang itan yaman nyaramidan. Kunak tupay kat. Nadlaw kumutikas jay itay, Monica. Yaya isin. Ay na, naimbaglakit ding tawan tidakas ang napasamak. Aging ga nakapanaw tayo ijay. Wan nga rod, Yaya. Tano adda ti saan aninamnama na pasamak. Bayat kada tayo ijaya. Sigurado alapdan nakmanan ni Papa. Iti ar-aramida. Ay, naku namon. Ang mumatan ni Papam. Di na kaya't ang maisagmak ka. Ay, iso nga agyaman tayo iti Diyos. Tanagtalinaad ang naulimag kan na anayas ti amin. Bayat ti kaadda tayo ijay. Dahita ka diti ginagaram, iso nga imay ka. Yun. Saan lang nga dayta? Kaya't ko maamuan, no anya ti kaudyan a report nga intedken ka ni Hepe Salvador. Ha? At ka din lidda kadagiti napasamak dito San Bartolome. No may papaniti droga ti kayat mo asawan. Awan pa iti lead dagiti pulis. Good. Kunak tupay kat. Maragsakan ka iti ibagak. Talaga matyoda. Ngamin, amok nga awan ti pagbagadan ti negosyo me kini Mr. Wong. Nakapasyar ka man, Mr. Wong. Padre. Sika talaga gagalak dito'y simpaan. Lalabit na awat mo ni imbitasyon ito tao. Wen, Mr. Wong. Maragsakan ang mat. Takalpasan tayo di pan nakapabutak ti may patpatak dira building. Kaya't mabalin nyo man ang ti agoperit iti mabihit. Nagtalinag namin talag ko, Diyos. Maulay kas din na pasamak iti tamo. Nasayat lang unay dahita, Mr. Wong. Kat iso'y mayak, nakayat ko masikulado dalay ka. Si Kamang Bliss, opening dahil pastak ha? Awan ti parekot, Mr. Wong. Saan ka mapangay itikid daw? Kasla ka ano lang idi napabutak dayjay apasdak. Ngamang lukat gaya man, Yaya ising. Un nga ron. Talaga ano adda kwartam.
Nalakalaang amaaramid mo, ti kayat mo. Oh, apay anagsen na ay kay tinaunag. Awan niya, yaya. Sigurado ka? Di naklatan ikaskaso. Kat di na kumamot pagpanunutan iti dakas. Tawan ti mading aramida. Ne, saan ka pagpampanunutan iti dakas, balasang ko? Si kamot tila ibagbaga. Ibagbagak laang, yaya ising. No bagbagaan ka man, asaan mo apagatapan ni papam? Saan adakas dayjay? Kaya't ko lang agtalinaed ti panagtalek mo iti ama. Hepe, pakpakasyakan ka. Diya kaya tada mapasamak lilibo ko peneng pastek ko. Kasimot si Bilyan madanglan. Anya ti kayo asawan, Mr. Wong. Pakasiyo, bantay kayo na impag. Ang mga adamang lilibo. Saan kayo magdanag, Mr. Wong? Nakawaras lagi ti tao. Talaga abang bantayan dati aglawlaw. Oh, very good. Kasta kayat ko, hepe. Pilibak ka na kayo, polis dito sa Bartolome. Alayin kayo, nasiklat kayo. Mr. Wong, Iso saan ka tanahag, hepe. Nolakit di awan takes mapasama kita. Ikali, agdunalak dakkel katat presinto. Tapno aday katangyo equipmentsyo. anya? Alamidak tayo ta, hepe. Dabak na nga. Iso nalakalang tong pala kali. Basta ipasiboladong kumakanya kawan takes mapasama. Kat ulay sika. Ikang kadakkel katat. Anya? Malu kayat mo, hepe. 1 million, 2 million. Ipakam lain kanyak. Nalakalang maikang kadakkel katad. Basta bantay kayo na impag. Saan kayo nagtaktak, Mr. Wong? Saan ko akasapulan ti kwarta? Himay kami. Tapno masigurado mi ananayas. Kan natal na ti maangay apasken iti pananglukatan ti pasdek. Ngayon patakder mo. Ha? Iso adi mon panunutan pa iti may papan iti bagbagam kanya. Saan ko apababayadan ti sir? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay asaan da ka kayat nga ikuyog, papa? Iha, ang bumot a delikado ti panahon ita. Ang mga noan niya kit di mapasama. Papa, Iso a kasayatan no di kan sumurot. among papa, talaga amas mas daawa ko na. Likliklikam ka di ang makita kan maasit ganak ti inchik, ako nam akasosyo. Dahita tinalawag ang mapaspasamak ita, papa. Mabalin ka di, Monica. No di mo kayat ang makaunget. Agtungpal ka kanya. Noan niya timbaga. Iso ti masurot. Dayjayan da papakin mama. Timanaw dan. Rumarak matan. Monica, balasang ko. Yaya, Papanam. rumarak. Anya, apay, sukira mo jay amam balasang ko. Kayat ko amamuan. No apay alaplap danak ni papa. Ay sus kamot. Naglawag mo't jay kunana adi na kayat ama isagmak kanubilang laeng. Anya ko mga mintidakas ang mapasama kanya, yaya. Agtungpal ka kumalatan kin ni papa ang balasang ko. Iti kasta, saanin ang makaungat pa'y. Pangaasi, Monica. Ad-adda ang makapungtot dayjay no ipilit mo ti kayat mo. Dayawat ti kinagarbot ti pananglukat da ito a building ni Mr. Wong Nardin. Talaga nga minabak na. Ngam no kuna nakat kabaalan na agatangan ti amin. Agbitot dahi dyan ngayon. Anya ti kahit mo sa Nardin. At danto ka nito ti panangibagatin ka, Simon. Sana dito Mas prioridad ni ti seguridad kan talagat iti aglaw-law.
Nabing. Iso abaliwan tanto lang ti panagsarita ta. May papaniti da ito'y abanang. Ayan ni Monica, Mayor. Saanan nga ingkuyog ti aman? Pinagtalinaglaraan na ni Jibanay. Anya? Angan apay? Maamak namin milyon, padre. Amo man siguro tinapasamak idi iti dahi ti lugar. Ha? Idi may sapay la daytoy a restaurant. Nauram, kat nairaman pa iti si bubukal a pamilya ti agtanto. Idi kay rugrugya may patakder daytoy. Adda ng pamata. Dahito ti makagapuno apay asaanan nga ingkuyog milyon ti anak. Kastagayan. Sa bagay, mawatak ni Don Leon. Magsigurado laan. Narigat mat ngagpaiso, Mayor. Agan-an nadlaang milyon, padre. Kung matkit di, Mayor, ha? Narigat mat ngagpaiso. Tamangan no lahat nga dati mapasamak asaan anam naman. Takayo lang, may wala di malay, Leon. Takayo lang, dua imaita. Well, Mr. Wong, asino ko mapay ba ti kadwa mi gay? Di matata anak yo. About nebal man yon. Tinapateg, nang lukatan na ito'y paste. Sigurado dakal kwalta mapasleta. Mr. Wong, di mo bigsaan so. Namin ano ka din niya impagakan ka. Asaan arombang amaamuan ti asinuan di panagsosyo ta. Wan kayam. Sole. Sole Don Leon. Dispensa. Awanan yaman na Mr. Wong. Basta kanayon ko ba nga akan ka. Agyaman ak matay pangagnak balasag ko. Kunaklakit din no di kadungag kanyak itaan. Yaya, Apay ko mga minaya nga ipilit mo ti sumurot iti idadar ay dapapam iti panaglukatan day jay a building. kayat ko ngamin amaamuan. No apay alikliklikan ni Papa nga ginasidag kami iti inchik, akasosyo na. Ano niya? Nadlaw ko nga ilikliklik nak ni Papa. Muni ka balasang ko. No anyaman ti makagapo. Amok apara iti pagsaya atam dayta. Yaya ising. Iso asaan ko maanatangken ti ulong balasang ko. Dumngeg ka kuma kadagiti dadakkel mo. Dahito'y plebado opisina dito'y building yon. Anya makunam. Napintas ti pan nakaramid na Mr. Wong. Magustuak. Thank you, thank you. Pull out success. Welcome ka kanayon dito, Leon. Kas partner ko. Kas la opisina metenda ito deso. Apay api manaw kayo adagos iti pasken, padre. Nalpasan ti obligasyon ko dyan, Mayora. Nabindisyon ak mo tentipas de. Anya ko mapela ti aramida ka dyan. Saan kayon anak ipagragragsak, padre? Mayora, sana ka na sa metikakas jabanag. Padre, Naimbag ko man, no feeding program day dyan. O no charity program, ta iso. Mabaling nagbayagak. Ang amsan man. sa bagay, maawatan ka, padre. Sika, Mayora. Apay-apay manaw ka ni Jay. Jakman amo, ngam, kaslasaan ko ang magustuhan ti kaadda ki Jay. Anya? Ne, apa yan, Mayora? Jakmat maawatan ti bagi, padre. Jak amo. Manawan da doon yun, boss. Kasta kate. Wan, boss. Dagiti polis. Nehepe. Itay pa yapi manaw da, boss. Lo kasta. Talaka saan kaya tayo hepe awatin jaya kenkwana. Kinasalidak hepe sakbay ng logi blessing. Kunak nakasaganak mangte dakkel katad. Pala plisinto pulisya. Ken pala kenkwana no kayat na.
Kem tina inawat. Anya? Kem san bale Maksimo. Hadupay kuntaway. Makasalitak tumanan dayjay Hepe Salvador. Kagura nagkatihiya. Pangasim. Mawatam ko mamat no apay asaan ka niya inkuyo. Wan papa, mawatak. Agyaman nagnukasta. Ngam amok asaan ati kinapaggat ti aglawlaw ti makagapo. Anya? Marikriknak nga dapay sa bali arason, papa. Kat day tati kayat ko nga amuan kan ka. Iha. Awanin ti sa bali perason. Imbagakon kan ka, adi ka kayat niya isurot, ta delikado. Kasanon no kilaat niya adda mangriribo. No adda agbombay ti dadya lugar kabayatan ti pasken. Iya, narigat ka dila unay nga awatan day ta parat. Di mo ka di maawatan day ta, Monica. Pinanggap na kagayam apasuksukan. Jak amo no makuna apasuksok dayjay. Tasigon kan kuana. Panagyaman na kada kami. Numapagtalinaed mitilinak kan kapya. Bayat ti panakaangay ti pasken. Narding, Ngem imbagak kan kuana asa na magatadan ti pagrebangan mi. dayawan kay tinaytabanag Narding. Simon, No sabali lang ata tinangijayaan ni Mr. Wong iti kasjay. Ang mga nual alas tupay ngam kimat nga inawat na ti Jaya. sana ka kasjay, Simon. Amom dayta. Wen, amok dayta Narding. Nalintag ka pulis. Ket amok asaan ka apasisirap iti rimat ti birak. Sika na mismo ti makapampanagnak ita, Leon. Jonah, Nalabit nga mumot siguro no anya ti aramidem. basta tong palam ti kanayon niya ibilin ko. Awan ti ore anya nga klonan kini Monica. Syaklatan ti makamo amang ilawlawag ken kuanay ti amin. Kasanon, no di nakapatyan. Saan ama palinday ta, Jonah? Tano ipilit na ti kayat na, ket sukir na. Isumit la ti kaasit. Ha? Anya ti kayat mo asawa, Leon? Simple laeng, Jonah. No kasapulan nga ipupok ko dito'y mansyon ni Monica. Aramidag! Mendes, isudaytan ti pasdek. Winchif. Nakasagana ka din dagiti kakadwa. Winchif. Urayan nyo ti sinyas ko. Jak kayat nga dagdara sudos. Taamangan numabulilyaso da ito apag natayo. Di kagdanag, Chief. Sigurado. Men! Take cover! Take cover! Nakadlaw doon, Chief. Men! Lumaban tayo! Open fire! Mendes! Pepe. Umay ka! Tara, Sam! Aglingat ta! Kita at matasugat mo. Damgis lain. Nga maguring ka. Bedak ti sugat mo. Tapno saan nga agsayasay ti adu adara. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti mapaspasa magpugi. Amo, rinaut dagiti polis ti sabali pa hide out da Mr. Wong. Anya? Dahil ta tinaawat ko nga impormasyon, amo. Jaske. Las ka na maawag ni Mr. Wong. Ang mga no di na paya mo dahil ito yung mapaspasap. Well, this tall bulay toy. Nimot gaya, Leon.
Leon, istulbo ka pa natulog. Turog ka, turog, Mr. Wong. Rinaot dagiti polis, dagiti taom. Anya? Kawawat ko ti impormasyon manipot iti koneksyon ko. Ang mga nota man matiliw ka dagiti taom. Kasano na pasamak na ita? Di ka nagsaludsod, Mr. Wong. At tignay ka. Nas ka na masakbayan tan yaman na mabalin na mabasawak. Oh, sige. Kasalitak talkag tao. Bili na klumbing malamin. Umpirma doon, boss. Rinaot dangag pa sa timay sa hideout. Madama pa yung latirangat. Oh, salpag! Anya na pasamak? Naklaat kanulatan dagiti tao tayo. Tanadlaw dangat dagiti polis. Diyos kay. Da kaya tayo ito'y mapaspasamak. Boss. Pinilin mo na yung bag dagiti tao tayo. Owan, boss. Amudan tiraramidem na. Adamanan operasyon dagiti pulis iti rabi. Kastaya, Jonah. Wan, Leon. Sumagmamano ka dagiti kabusor tinapatay da. Nga madana sugatan iti banag ti pulisya. Anya? Asino? Sigun iti nyawag kanya ka impormasyon ni Hepe. Nasugatan ti badi-badi na ni P.O. Juan Mendez. Anya? Day tatyag pa iso. Iso anas kan ang makarubwata kadagos amapan iji munisip. Kumusta ni P.O. Juan Mendez? Nakalasat mo ti paggad. Damgis lang ti sugat na. Talaga na paggat ti trabaho yun, Martin. Simon, Kat, asino dagiti nakarangat yun? pasiga dayo dagijay, Simon. Dakal ti atap mi. Akamang ti sindikato ti droga nga agraraira dito'y dagiti naparmat mi. Adda ka din natiliw o si Bibian. Awan. Sayang nga rod no kasta. Awan nga rod. Ngam sa nabali. Patsak nga dan tumanen maawat mi nga impormasyon. May papan ka dagiti managdakdakes. Naamwamad sigurong ti damag, Monica. No may papan iti napasamak nga operasyon da Hepe Salvador. Wan, amo ko niya ising. Makitam, nagulo at talagan da iti lugar tayo. Oh, apay anagsen na ay ka iti naunag. Awan, yaya. Sigurado ka. Wen, patyan na ko ma. Adala nga minalagip ko. Anyang iday ta. Awan, yaya. Di naklata ko man ikaskas. Nadamag ko na pasamak taom, Hepe Salvador. Mr. Wong, Kaya't ko tumulong. Pangasim ko ma. Di mo pagkadkadaan di jayak tulong. Amok na kulang alwatan polis dito'y ili San Bartolome. Iso'y kalik. Pangi donalak, bolit plop, best. anya? Wan hepe. Amok di mo awatan o kwalta ited ko. Iso mangi donalak langan, bolit plop, best. Naipat ka tinalubusan na karimor ni Papam. Awan ni Papa Ijibalay itay, padre. Uray ni Mama, awan mat. Anya? Kas makita mo't Padre Simon. Ultimo ni Yaya ising, saan ko akakuyog. Ngamin, naglibas aklaan nga imay dito'y simbaan. Anya? Day tatiag paiso, Padre. Masurunak ngamin Ijibalay. Monica, nadnadlaw ngagpaspasugnod ka kadagiti dadakkel mo. Ha, Saan ka makapaglibak kanya? Padre Simon. Wala. Umay ka, tasumrek ta di ta simbahan. Di ta ti pagsaritaan ta. Kumusta kan, Mendez? Ayos lang, Chief. Adayo iti bagis ti sugat ko. Sa anak pa amatay. Chief, apa ang nagsinay ka iti naunag? Nagdanagak ngamin kan ka. Nang runa idi nakita ka napaltugan kan. Saan ko payagasat, Chief? Dakis aroot ko naman.
Sika talaga. Ala, paimbag ka pa Agpapigsa ka na laing. Saan ka pa lang ag-duty? Anya? Ngam, Chief. Di ka nagkadkad, Mendez. That's an order. Anyati ko naman nagsaritaan nyo kini Salvador. Imbagak, hepe, donalak, bulletproof vest. Anya? Mr. Wong, agmao yung kakatin. Ops, Don Leon. Tanangam ko maagsao. At daka tilitolyok. Di ka tungtod. Kasano ajak agpungtot? Agasam ti ko nam nga idunar mo. Bulletproof vest. Di ka nakarkaron a pinapigsam ti puwersata. Relax, Don Leon. Relax. Kasano nga agrilaksak, Mr. Wong? Kat ay ayo nam samad ng dagiti kabosor. Pulis na giday! Di ka danag. Ada plano. Iso relax ka laeng. Ala. Akalma ka. Agsalita ta na imba. Ay, sus kamot muni ka. Pinagdanag na balasang ko. Pasensya ka, Yaya. Ay, pangaasim ta di mon ulitin ti aglibas, ah? Kasanon no imo na asim mangpet ni papam ngam itisi ka. Sigurado asyak ti kaase. Ang mga noan niya apay ti aramiden kanyak ni papam. Uli dagdagkid daw iti pamakawan ni Yaya Ising. Napanam ngamin ay ah. Ija simbaan. Napanakla na kisarsarita ka ni Padre Simon. Ha, Kat panagkunak. Gusto ti imbalakad na kanyak nga aramida. may papanitian niya. Mamuang tumatla ang Yaya. Basta ita. Amo ko noan niya ti rumbang nga aramida. Nawatam ka di kaya't ko mapasamak. Don't worry, Leon. Sakma ka mo. Kasanon no saan niyag kuriday ta na panunot mo? Imposible. Mr. Wong, namiduan niya da naraot a hideout mo. No dagiti kakasjay la abasit abanag kat di mo makontrol. Kasano ang masigurado nga agkuriti na panunot mo? Awan ka di panagtalik mo kanyak, Leon. Sarak la kumani manukot nagsusuta. No di nagpagtalkan. Mr. Wong. Ulaya may sayangkat ko plano. Iti kasta, maamwam no agkuli na panunot ko. Dakala tulong para kada kayo day nga idonar ni Mr. Wong no kaskasano, narding. Pudno day ta, Simon. Iso adya ako nagkadkad. Rumbang lang. So magmamano nakakadwak ti na disgrasya kadagiti napalpalabas nga operasyon. Gapo iti kinakurang dagiti umnong arwatan mi no adda operasyon. Iso nga ita nga dakas kini Mr. Wong nga agidonar. Jakon pinalabas pa'y. Nataltalgad kayon ton asumarangat kadagiti managdakdakas. Kasaritam ni papam kunam, iha. Wan, Mama. May papanigyan niya. Saan mo't ama ilibak kada kayo, Mama? At apag nga da ilimlimad kanyak ni Papa. Iso anas ka na makasaritak itinalapat. Si kati makaam mo, iha. Tano siya ak. Talaga nga awan ti makunak iti anyaman nga atapem iti amam. Oh, apag iso. Dimtengsan ti amam. Napatigsakat na ita pagsaritaan ta iha. Nakasirseryoso ka mat nga men. Sipod ubingak, Papa. Amumat asaan ka sinuksukir. Jakmat kayat ti agnanayon nga agat ataplatan. Anya? Jak kayat nga adarumswa asaan ta apag kinaawatan, Papa.
Jak kayat nga adarumso agora, iti barokong ko. Para kan ka. Mabalin ka di, Monica. Ibagamon no anya ti kayat mo. Di kan agpalpalikaw pa eh. Diretsaem ko man no anya ti kayat mo asawan. Papa, O nya. Agsaw ka na. Kunak man no adda kayat mo ngay baga. Ibagamon tapno malpasan. adda ka di illegal nga aramidam, Papa. Anya? Anya ba ay dagiti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.